Donald Trump ari abantu bumva ko yatowe mu gihe cyashize, mwaka ushize, ariko gutorwa ni kimwe, bura no kurahira ni ikintu. Ubu tuvugana Joe Biden ubu kiyoboye n'ubu gitanga amategeko n'amabwiriza abantu bagomba kugendera. Joe Biden akazaba ava ku buyobozi ari uko perezida wa Amerika watowe Donald Trump agize ate arahiye, kandi biteganyijwe muri uku kwezi, mpera z'uku kwezi kwa mbere. Black Pack ubwo bari kurwana icyo bita umuhenerezo kugira ngo nibura azasange bakira bate bagifite ako gace ka Kurakovu. Abarusiya ariko barasatira impande eshatu z'ako gace ka Kurakovu kugira ngo bagume kubagabaho ibitero, barebe ko ako gace bakabambura. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganya mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Yes, mwongeye kumera neza cyane abakurikiye Ihumure TV aka kanya. Nizere ko meze neza cyane, muri rusange ngewe meze neza. Of course ni Valere nk'ibisanzwe ko maze kumenyera hano ku Ihumure TV. Murabizi ko ngenda mbagizaho amakuru agenda atandukanye, by'umwihariko amakuru agenda trendinga hano mu Rwanda. Ibigenda bivugwa by'umwihariko twibanda kuri gospel, murabizi by'umwihariko ni gospel. Akenshi tugakora, dufite ibyigishwa bigenda bitambuka cyane hano kuri channel, murabizi bigenda bikurikira amatopic, ama episode, tugenda dufashwa n'abapastor bagiye batandukanye hano, ababikurikira murabizi. Ariko nizere ko meze neza cyane, kandi murabizi neza ko tugera n'amakuru tugenda tugaruka cyane by'umwihariko ku ntambara zigenda ziba kuri uyu mugabane w'isi, tukajya tuyaganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tunagira ngo tubapdating ku bigenda bivugwa cyangwa se ibigenda bivugwa n'ibitangazamakuru bigenda bitandukanye byo mu Burayi by'umwihariko. Nizere rero ko meze neza, umwaka mwawusoje neza 2024, ariko by'umwihariko nanabifuriza umwaka mwiza wa 2025 uzabarye arya ndiko bajya bavugara cameraman wanjye bajya bavuga ngo umwaka uzakurye muzaburye n'uzabarye. Bajya bavuga ngo umwaka uzabarye ariko ntuzakurye. Nyamuneka nanjye nicyo mbifuriza, ndabifuriza kugira ishya n'ihirwe mu mwaka wanyu, ibyo mu planninga muzagire muti muzabigireho mu buryo bworoshye. Ariko icyambere dushobora kubura amafaranga, tugahura n'ibisitaza bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko iyo ufite umubiri muzima ari nacyo kintu nyamukuru mbifuriza. Iyo ufite umubiri muzima ushobora kuruta ibyo bya mirenge. Buryo ufite umubiri muzima ukabona usoje umwaka ufite umubiri muzima, uhumeka bikemera, ugomba gushima Imana ko Imana yakurinze muri uwo mwaka. Ushobora kubura amafaranga, nibyo plan zose ntiwazipanga, ariko udafite ubuzima buzima. Ni nacyo rero mbifuriza rero uyu mwaka wa 2025 kuzababera amata n'ubuki, mukazagira ubuzima buzima, mukazagira mute, mukazanabona amafaranga. Buriya amafaranga adahari nabwo ubuzima ntabwo bugenda neza. Yes, of course, ubu kiganiro cyacu tuba tugitangiye, ndaza kujya uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira by'umwihariko ku ntambara iri kubera muri Ukraine ndetse na Russia. Ubundi yuvuze Ukraine igenana n'Uburusiya. Uburusiya yuvuze Uburusiya, Ukraine. Cyane muri imyaka 2 itambutse abantu benshi barabizi. Ntushobora kuvuga Ukraine ngo usige Russia. Russia wayivuga, Ukraine ntiwayisiga. Yes, ubwo ngubwo niyo ntambara tugiye kuganiraho. Ni iki size mu myaka 2 itambutse, uyu mwaka ugiye usize iki, ni iki cyitezwe muri uyu mwaka wundi, nicyo kintu tugiye kuganiraho. Mwibutsa neza yuko uri kureba iki kiganiro turakora subscribe, byaba byiza ukoze kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi 5 kwa 5. Tunakomeza urugendo rwacu kugira ngo twuzuze ibihumbi 100. Turi mu nzira kugira ngo tubone icyo bita silver bottom, igaragaza neza ko hari icyo twakoze
muri iki gihe gitambutse. Ariko byaba byiza ugiye utagize utakoze kuri iyo nzogera cyangwa se subscribe muri rusange kugira tujye tubana 5 kwa 5 umunsi ku munsi. Rero ngiye meze neza muri rusange, murumva neza koko mba mfite imbaraga za gisora ari nazo mba ntangiranye uyu mwaka. Umuntu aba agomba gutangira afite icyo bita stamina. Reka nkoreshe izo mvugo. Ndabifuriza amahoro ya Kristo muri rusange. Reka rero dutangire tuganira kuri topic yacu cyangwa se ikintu tugiye kuganira uyu munsi. Nanababwira neza yuko mugiye kujyamo amakuru agenda atandukanye, by'umwihariko ngiye kujya mbaro presenter nkababwira. Nari narabibabwiye ubushize mu biganiro byagiye bitambuka, ariko ndagira ngo uyu mwaka tubyibandeho cyane, tuganire ku makuru agenda avugwa hanze y'u Rwanda, by'umwihariko ku bijyanye n'izi ntambara zigenda zibera kuri uno mugabane w'isi cyangwa se uyu mubumbe w'isi. Rero uyu munsi turi buze kwibanda cyane cyane kuri Ukraine ndetse na Russia, intambara yabo iragana he, by'umwihariko turaza kuza gukomozaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Donald Trump utegerejwe kuza kurahira muri uku kwezi kwa mbere, ndetse tuvuge n'icyo Biden ari kugira ngo akore mu gihe Donald Trump atararahira. Nibyo tugiye kuganiraho. Uyu mwaka wa 2024 utambutse usize iki ku bijyanye n'iyi ntambara? Ubwoba ni buhari, bumeze bute? Abantu bitega iki muri uyu mwaka wa 2025? Ubwo nicyo tugiye kuganiraho by'umwihariko. Uyu mwaka wa 2024 usoje nabi cyane ku banya-Ukraine muri rusange. Usoje nabi, abanya-Ukraine bafite ubwoba bwinshi, basa nk'aho abasirikare babo bamaze gushirira ku bijyanye n'uru rugamba. Twagiye tubiganiraho cyangwa se mu byegeranyo byagiye bitambuka kuri cano, mwagiye mubibona. Intambara yagiye igira ite imara icyo bita abaturage ba Ukraine cyangwa se abasirikare ba Ukraine. Tuvuga Ukraine ndetse ntabwo twasiga Uburusiya, kuko Uburusiya nabwo deja hari abasirikare babo bagize batsikiriye muri iyi ntambara, batikiriramo bose, benshi bagenda bata ubuzima. Abantu baribaza bati uyu mwaka wa 2025 k'iyi ntambara igiye gufata imyaka 3, harabura amezi 2 deja kugira ngo yuzuze imyaka ingahe? 3. Imyaka 3 yose intambara iba, amasasu avuga, ibisasu bicicikanamo, abantu bamaze kuhapfira, ibikorwa remezo bimaze kuhatikirira. Abantu baribaza ibi bintu biragenda bite, birarangira bite? Ko tubona nta cyizere biri gutanga kugira ngo uyu mwaka nibura wa 2025 intambara ibigize icogoye. Ari nayo mpamvu nababwiye ngo turaza kuvuga kuri Perezida wa Amerika Donald Trump utegerejwe kurahira. Nawe ushobora kuba witezweho kugira ngo baze kureba yuko hari ikintu kimwe ashobora kugira guhindura ku bijyanye n'uru rugamba rwafashe hasi hejuru kugira ngo rumare abantu, cyane cyane abaturage. Cyane yuko burya iyo ikintu gitunze mu matwi y'abantu, abantu bose bagira ubwoba bati iki kintu kizarangira gute. Ikintu kitari cyiza, intambara nk'izi ngizi turi kubona imara imyaka ingahe, kuba abantu bahapfira, izarangira ite? Ari nacyo kintu abanya-Ukraine bafite ubwoba, ati nta cyerekezo bari kubona cy'ubuzima, nta cyerekezo bari kubona cy'ahazaza habo mu gihe intambara yabo igize ite iri gukomeza, abantu bakomeza kuhapfira. Uyu munsi rero nicyo kintu nateguye kugira ngo tuze kukiganiraho. Tuganire se mu kwezi kwa 12 cyangwa se mu gihe cyashize, ayo mezi ashize, ko bigaragara neza ko Ukraine imaze gucika intege, imaze gucika imbaraga. Abasirikare bamaze kugera nk'umubiri ukanga, ukabananira, bakageraho bakumva imbaraga zirabananiye, zirashize. Mbese muri rusange umubiri kukunanira, wenda sinzi, ushobora kuba wenda wapfuye, ariko aho ugera ukumva umubiri neza ukavuga ati ncitse intege, intambara uzi kurwana, uzi kutazatsinda, ukabona n'ubundi byo murwanira byose ni yare, ukavuga ati ubuzima bwanjye bugiye kuhagendera. Ariko by'umwihariko impamvu turi bubivugeho ni iki kintu cyitezwe. Ibyinigiro by'abanya-Ukraine cyangwa se Russian ya Putin, Vladimir, bose biteze iki? Bategereje kugira ngo barebe Perezida wa Amerika nimba yabagira ate, yababoneza mu nzira y'ibiganiro kugira ngo babashe kugira gute kwemera gushyira intwaro hasi kugira ngo inzira y'amahoro iboneke. Abasirikare barananiwe nibyo, ariko ikibazo gikomeye, bari gutsindwa bikomeye, by'umwihariko abanya-Ukraine. Buri impamvu ndi kwibanda cyane kuri Ukraine, abanya-Ukraine, impamvu ndi kuvuga ngo imbaraga zabo zisa nk'izabaye nkeya, bageze aho umubiri wabo wumva unaniwe, bumva batagifasha, bategereje ibiganiro cyane gusumbya kuba bafata imbunda cyangwa se ibitwaro bya kirimbuzi ngo barwane gukomeza intambara. Bagezeho bumva imbaraga zabo ubwabo
ntabwo zigira zikibemera kujya guhangana. Buriya ni bibi kurwana n'igihugu kikuruta abantu, kikurusha ubwinshi bw'abaturage. Bo bashobora kurwana ntibashire, wenda ababikurikiriza intambara barabizi. Igihugu cya Ukraine gifite abaturage basaga miliyoni 50, nibo cyari gifite. Dejo ubu bandaranagabanyutse kubera ko of course hari abapfuye, ariko Russia cyangwa se Vladimir Putin n'Uburusiya bo bafite igihugu gikubye agasaga inshuro 3 Ukraine, bakubye inshuro zirenga 3, oya zijya kusanga inshuro 3 ndatekereza, kubera ko igihugu cyabo gifite abaturage basaga miliyoni 140 zirengaho, ariko by'umwihariko urumva ko niwe ni nk'inshuro 3 babaruta. Rero biragoye kugira ngo uzahangane n'umuntu ugukubye inshuro 3. Ushobora gutakaza abasirikare benshi uri Ukraine, we ashobora kubona ramforo y'abandi bantu agomba kwinjizamo. Murumva rero niyo mpamvu ndi kuvuga ngo icyizere cy'abanya-Ukraine kiri hasi cyane kuruta iki cy'Abarusiya. Uyu munsi rero nicyo kintu turi buze kuganiraho abantu benshi kuri ino si cyangwa se abatuye isi bose baribaza ku bijyanye n'iyi ntambara irarangira ite, ko Zelensky nawe ubwe ku giti cye arimo aravuga ati ubu ntegereje kugira ngo ndebe ko perezida wa Amerika ari cyo yadufasha kugira ngo tubone tujye ku meza y'ibiganiro na Putin, turebe ko hari icyo twakora kugira ngo intambara yacu ibashe kugira gute guhagarara, imbunda tubishyire hasi, tubone izi nzira z'amahoro. Urumva rero birakomeye cyane. Gusa hari ikindi kibazo ubu bashobora kumara, ikindi kibazo gihari, bashobora kumara undi mwaka bakiri mu ntambara. Ari nacyo kibazo gihari abantu benshi bafite. Bashobora kumara undi mwaka bari mu ntambara, uyu mwaka 2025 uramutse ufashe nayo ikaba intambara nk'izi tubonye muri imyaka 2 itambutse. Abantu bafite ubwoba bwinshi k'abaturage, noneho bana byafata indi ntera ikaba yavamo intambara y'isi, bikarenga kuba byaba intambara y'ibihugu bibiri, ahubwo bigafata isi, kubera ko cyane yuko wumva ko ibihugu byinshi byagiye byijandika muri iki kintu, by'umwihariko ibihugu bijyanye na OTAN iyobowe na General Mark Rutte, umugabo w'umuholande cyane uyobora OTAN muri rusange, ariko nawe utakivuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bintu bimwe cyangwa ibindi bitewe n'ibyo twagiye tubabwira. Murabizi abasirikare ba Ukraine baracyahangana cyane n'Uburusiya mu burasirazuba byabo bita Kurakov, agace kitwa Kurakov kari mu burasirazuba, niho hantu ari kubera intambara ikomeye cyane. Ako gace nako abanya-Ukraine bakaba bagatsimbarayo kugira ngo nibura basi barindire mu gihe bategereje perezida wa Amerika ko arahira, baze gukora inzira y'amasezerano, cyangwa se baze kwicara ku meza itsura amahoro kugira ngo baze kuganira. Bagomba kuba nibura nabo bafite aka gace bagumye kugatsimbararaho, ntibagumye kugira gute kurushwa imbaraga. Ari nayo mpamvu aka gace kitwa Kurakov ariyo bari gushiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bakagumane abanya-Ukraine muri rusange. Barangajwe n'ingabo zabo zidasanzwe zitwa Black Pack. Ubwo ni ingabo zidasanzwe z'abanya-Ukraine bafite bizeye, zifite ibitwaro karundura, bifite ibisasu bigiye bitandukanye biremereye, ariko bavuze bati iyi ntambara igomba kugira gute, nibo twajya ku meza y'amasezerano yo kugira ngo turebe ko amahoro yaza, tugomba gukomera hano hantu kugira ngo nibura perezida wa Amerika azarahira agira ate adusange tukiri hano. Donald Trump ari abantu bumva ko yatowe mu gihe cyashize, mu mwaka ushize, ariko gutorwa ni kimwe, bura no kurahira ni ikintu. Ubu tuvugana Joe Biden ubu kiyoboye n'ubu gitanga amategeko n'amabwiriza abantu bagomba kugenderaho. Joe Biden akazaba ava ku buyobozi ari uko perezida wa Amerika uwo watowe Donald Trump agize ate arahiye, kandi biteganyijwe muri uku kwezi, mpera z'uku kwezi kwa mbere. Ari nacyo kintu Abarusiya biteguye Putin by'umwihariko na Zelensky kugira ngo babone ko nibura Donald Trump uri gutanga icyizere cy'uko bashobora kwicara ku meza y'ibiganiro bakaganira yuko hari icyo byatanga. Aka gace kitwa Kurakov niko izi ngabo zikomeze kurwanira cyane zihatana, by'umwihariko n'ingabo z'Uburusiya, kugira ngo aka gace nibura bazagira bate bazasange bakigafite. Ariko nubwo biba bitoroshye, ariko bararwana icyo bita umuhenerezo, reka nkoresha iryo terime. Hari itsinda ry'ingabo ry'abanya-Ukraine ari ryo nyine rya Black Pack, nkuko nari babwira, rifite intwaro zidasanzwe, by'umwihariko bari kugenda banafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na Joe Biden. Impamvu ubwo mvuze Joe Biden nuko nabibabwiye mu minota ibanje, Joe Biden aracyari ku buyobozi, azava ku buyobozi
ari uko perezida watowe arahiye ari we Donald Trump. Black Pack ubwo bari kurwana icyo bita umuhenerezo kugira ngo nibura azasange bakira bate bagifite ako gace ka Kharkov. Abarusiya ariko barasatira impande eshatu z'ako gace ka Kharkov kugira ngo bagume kubagabaho ibitero barebe ko ako gace bakabambura. Aba Black Parts nabo bakavuga ko yuko bashobora kuvuga ngo barwana bagatanga bakaba basiga gatwe, reka nkoresha iryo jambo, bakaba barwana icyo bita umuhenerezo. Nagumye mugenda mbibabwira ariko kugira ngo bagire bate ako gace bagume bangane n'izi ngabo z'Uburusiya nazo zakomeje gukataza kugira ngo zikabambure zikorekeje izo mpande eshatu kugira ngo zigere zibirukana aho hantu. Rero bikavugwa yuko ubundi iyo uvuze Uburusiya iyo uvuze Ukraine mu gihe gishize ukavuga yuko ariyo nkuko natanye mbivuga ariyo yatakaje abasirikare benshi kuri uru rugamba, akaba ari nayo yagize gute yatikirije abasirikare benshi nyine bakaribo bapfiriye kuri uru rugamba. Nagiye mbibabwira agace kamwe kabizi ni agace kitwa Dnipro. Ako gace kitwa Dnipro ni agace ko muri Ukraine. Ako gace kitwa Dnipro ni agace kahuye n'isanganya cyane ibisasu byagiye bigira bite babyohereza Abarusiya bikaza biri muri za drones, amadrone akaza akaba yarasa ibyo bisasu aho hantu muri ako gace ka Dnipro, kakaba karagendeyemo abantu benshi cyane. Nabwo abanya-Ukraine bagerageza kugira ngo bakarwanirire ariko biza kurangira barushijwe imbaraga zabo ziza kuba nkeya, bakomeza gukubitwa ibyo bisasu bya glide bombs. Izo glide bombs akaba arizo bagiraga bate babarasa muri ibyo bice. Leta z'Ubumwe za Amerika ikiyobowe na Joe Biden iza kuvuga iti ibi bintu ntabwo ari byo, tugomba kugira ngo tubatize imbaraga nibura basi abanya-Ukraine. Impamvu ze Biden ubwo nagiye mbisobanura aho haruguru mu minota yabanje, ariko Joe Biden niwe ukiri ku buyobozi, of course niwe yagize ati agira imbaraga atiza abanya-Ukraine cyangwa se kugira ngo bagume kwihagararaho, kubera ko izo za glide bombs zari zimaze kuba nyinshi muri ako gace ka Dnipro, zimaze kuba nyinshi. Leta zunze ubumwe za Amerika isa nkaho itanze support kugira ngo ibone ko Ukraine ishobora kugira gute kwihagararaho, ariko biza gutanga umusaruro ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Biza gutanga umusaruro kuko yaje guhabwa ikintu cyitwa ibisasu nabyo karundura bikoreshwa n'izi ndege zirasa zo mu kirere, ibisasu bya ATSMS uko babisoma kose. Ariko ibyo bisasu biza kuza ari ibisasu biremereye cyane, biza kuruta icyo bita glide bombs z'Abarusiya. Izo ATSMS ibyo bisasu bije kuboneka, intambara isa nkaho igize yongera kugira balance. Ubwo ni ukuvuga ngo abari bari kurushwa nabo baza kubona imbaraga zigira gute zibafasha. Izo mbaraga bakizibona bafashijwe na Joe Biden cyangwa se Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se uburengerazuba bw'isi, ibyo bisasu biza kugira gute gukora akazi gakomeye, biza gutuma za ndege zarasaga bya glide bombs iza kuzihashya. Baza kuza kubakubita icyo bita urufaya rw'amasasu cyangwa se baza kubakubita icyo bita amabombe y'ama ATSMS, ariko aza kugira ate kubarusha imbaraga, bituma yuko Abarusiya baza kugira gute baraturongera basubira inyuma y'imirongo barwaniragamo cyangwa se inyuma y'imirongo y'intambara. Baza guhunga basa nk'abo bagiye kure ariko bakajya bayohereza kure, ariko basa nk'abo barushijwe imbaraga na Ukraine bitewe na yuko na Joe Biden cyangwa se Leta z'Ubumwe za Amerika zatanze support kugira ngo zirebe ko Ukraine ishobora kwihagararaho nibura basi ikabona yuko yatanga amahoro muri ako gace ka Dnipro kari kubonekamo intambara zigiye zitandukanye cyangwa se ibisasu biturika byari bimaze kuba byinshi muri ako gace. Abaturage benshi bamaze kubapfira cyane yuko abaturage bari basigaye bumva ubuduha buriya igisasu kigiye guturika ukuntu, bitewe n'abantu b'intambara cyangwa se abasirikare muri rusange. Hari ama installation bashobora gukora ku buryo igisasu gishobora kuba kitaragera hasi kikiri mu kirere, ukajya kumva ubuduha bwacyo mukacyumva ko cyaje deja naho muri bugicikire. Abaturage bo muri Dnipro rero bari bamaze kugira gute kubimenya, ariko baza kubona agahenge bitewe n'uko bahawe iyo support abasirikare babo bayihawe na Leta z'Ubumwe za Amerika ikiyobowe na Joe Biden.
ubwo rero igitegerejwe rero ni ukugira ngo turebe neza ese leta zunze ubumwe za Amerika hari icyizere iri butange muri uyu mwaka wa 2025 leta zunze ubumwe za Amerika ikiyobowe na Joe Biden nimara kuvaho akajyaho Donald Trump uri kugaragaza neza ko azitambika ngagagarika iyi ntambara imaze kuba iki akasa mutwe mu mitwe y'abantu ko maze kugenda babimenyera mu gihe kigenda gitandukanye kuko iyi ntambara imaze kurambirana cyane igiye gufata imyaka 3 ubu ngubu tuvuganira buri amezi 2 kugira ngo ifate imyaka 3 yari imaze kuba nyinshi cyane ari nacyo kintu dutegereje kugira ngo turebe ese biragenda bite Putin arashira imbunda hasi cyangwa se Zelensky aremera kumanika amaboko akaruta kandi kagomba kukamera ntango iyi ntambara yarangira hatajemo imbaraga za Amerika kuko Amerika burya niyo mugenga w'ibintu byose Amerika nicyo gihugu gikomeye reka dutegereze turebe Donald Trump ko agana ki abashira ku meza kugira ngo babashe kugira gute kugira icyo bumvikana barebe ko hari imbunda bashira hasi abasirikare b'u Burusiya cyangwa se Zelensky yemera kugira gute gutuza nawe cyane ko yihagazeho imyaka 2 itandukanye ishize imyaka 2 ishize cyangwa se imyaka 3 n'ubundi bigiye gufata imyaka 3 reka turebe yuko ko iyi 2025 hari icyo izatanga ari nacyo kintu abantu benshi bari kuvuga bati reka turebe uyu mwaka uzagenda nk'imyaka 2 itambutse reka dutegereze ariko by'umwihariko mujye mubana natwe mukore subscribe kugira ngo tujye tugira dute tubane umunsi ku munsi kugira ngo mujye mugenda mukurikira amakuru agenda atandukanye ajyanye by'umwihariko n'iyi ntambara iragana he cyangwa se ibibera muri Israel biragenda bite umunsi ku munsi cyangwa se muri bihugu byose biberamo intambara tuba tugomba kuba kubita amakuru agenda atandukanye cyangwa se n'ibivugwa muri gospel hano mu Rwanda by'umwihariko twebwe murabizi ko turi Humure TV tubana umunsi ku munsi yari Valere nk'ibisanzwe rero mukomeze mukore subscribe cyangwa se nimba ubonye video ugomba kwisharinga mugenzi wawe kugira ngo nawe ajye amenya ibiri kuvugwa cyangwa se ibigezweho tutabafite nta kindi nta kintu twaba dufite tuzabane neza nkuko twabanye mu myaka igiye itandukanye umwaka 2025 tugomba kubana turabizeye neza yuko turi kumwe namwe urukundo mwatugaragarije mu gihe cyabanje n'ubu turacyagifitiye icyizere murakoze cyane rero yarengeye Valere nk'ibisanzwe iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero ibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe Beta Paints best quality best price good service